Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho, baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai Moro, Shillong. Ki Khubor kimat ginya pai mentas ki Khubor na Jylla. Ka district Sun Cup Hub for Empowerment of Women. Hapok ka jingkmi, janga district social welfare officer Nongstan, harangkat ka jingnya snok tilang, baka district program officer Nongstan, hakash potrik Risaw arajar posaw, Klayok bandrakhe, yaga sing bekerpang jigi kun Pyrthei, yaga belatip ru, kum ke International Day for the Girl Child arajar posaw, lor kapang pedeng, Girls Vision for the Future. Kakun hinyo trip National Awakening Movement daga jing sngokya halo ka jing light jangkatran printing and stationery ban khat tanda pat ba menta ka si ka potrik Risaw kelet ban kindo US Armarak ubre director jangkani katanan ya gani ka kinhu lailam hi do ba Thomas Pasa ubre working president jangka khnam but I tiru daga dor khas u harangkat ka jing dawa bakani katanan ka deban khat tanda daga lenti ka bedai pat ka bkhoi Ki pulit jangka anti-narcotic task force East Khasi Hills ki bulayo ya ka jingtip ka babanya na kitna sentiat daga jinga trelang bat ki pulit jangka Molai police station ka khandai trik Risaw arajar posaw kiliyo pinsange hajan ka banalari showroom Molai ya kuwe ka kali tata sumo ka buana Guwahati Bandung Chanang Shillong Ukerwa belapha Superintendent of Police jangka East Khasi Hills district uba S Nong Tenger ula pintip banakamet jangka nigi arngut ki pulit kelayo ban kurup sandli ke sendok thep sabon bla thep yaw drop bakya san punyo point san huai gram saudli ke mobile phone kuwe ke epic card kuwe ke pan card adli ke ATM card bat kuwe ke driving license ki arno ki khenna nari lom jaintia haga janme jangka khandai trik Risaw kla pan map nagi pat ba bat kumjuru naga chiung multi purpose society halo ke jingdon kiti ban le to ne le thok Haga sini penlong ya ka khalai no sip hakar project ubnai nai lur ya ka penlong hasnong lat muthlong e West Jylla Hills district kini kena kli thu bagi thiet shibok ke tiket pat haka de kasni ba pen khalai no sip bat hadim la shark hot ban shim ya kislim kini kena ki bla pla bagla dab ban bu re lupa ya ke tiket hakajat bat hadin bla su kli kisa sai pat ya ke tiket ba bu re hakajat kabri ka price ban ningkong e ban yo ka dampa ne ka pisa sa phola Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Umsning Circle Klayo Banbat Yaki Brio Bakhayi Drop. Kini ke jingyo bat ki dekat ke hito ke dihadin bagla penlong ya ke jipin upshrip ha umsning ha kami jaga khandai trik Risaw arajar posaw kumba ha kapor khandai BGA min. Na kini ke jing upshrip ki dekat ke hito klayo bat yaki brio Bakhayi Drop harangkat ka kali alto keten kemudian ya number WB Nyausaw R Iwe san hinyo kula penon kam dagi ni kinong khayi ba kinong D drop ba kaseng kala IT ya kidagi brio syaki pulit jang umsning police station Umentri rang ba ka Jylla ukon rat ki sangma hakasmi balang ka khandai trik Risaw arajar posaw ula beteng balejingo yaki jaka la syakta haga jin shlai harilum garo hakini ki khindiat sngi ningkong e umentri rang ba ula jingo yaki chokpat civil subdivision ha South Garo Hills Bada kereni badi magre hak ba kawai ke jingking doi hawa dareng ke penyeso ya kereni badi magre syabira gre kala khalam naga jinglei jang ko Kamon Carmel School ben hajan ke yo chokpot kala shakta haga jinglei hading kani umenti rangba wale jingo sigi ying la sha penjulor haga shnong bibra gre chokpot Kiran hado arpot li kilong ying la shakta naga jinglei bat khandai tli kala sha penjulor Yaki marba madi la samruch ki arpod li gilong yeng ki bla shakta naga jinshlay Ka Meghalaya Yoga Sana Sports Association daga jinkeben kalapen menapat ba ban penlong ya ka Meghalaya State Yoga Sana Championship arajar posaw but ya ka ni lempung ans dang haka ka Southrick mentau benai Risaw
Haba keren syiklat Pyrthei Khubor Bak Daniel Doinai uberi Presiden Ulaong baya kini ke Lempung Ansuan Ban Pelih du Menteri Rang Bak ke Jylla ukon rak ke Sangma berubah Syaklir Wajri uberi Menteri ke Transport nalor kiwaipan. Syuk Bak Daniel la pentip baya kini ke Lempung kindan naduk san pongut kinang isim benta ki bawa na Kylleng ke distrik jong ke Jylla ki ban peni pat ba yang lagi sap ki pong. Mentabat ngi pai Syaki Khubor nakeri. Ki Dr. Kenna jong ke RJ Medical College and Hospital ke pinjur ya ke jia ki jongki da ke besyong syak tangan haban dayap ban penpau ya ke da ke jing persyak jongki ya ke jing syak bat bor ba jing syak penyap jong Dr. Kenna ha ke ni ke hospital. Kini ke jing syong syak tangan jongki kala ya syak sengi ke bahin real ba kindang yai beteng tat haduk ba ke sorka ke pen urlong ya ke jing dawa jongki. Hadut minta keladon arspak san pungut ki Dr. Rangba kila dat ban resign nak kam jongki. Ka Sarkar Manipur kelarai ban sio bailot kesan kat lai point lai klur tingka syaki arajar nyepu arngut kinong rep kibla syak tak jor ha kejinga ken at kibla niat minta lakat nyo benai kenti. Kinong rep Manipur kidai ki besyak tak jor nak daw kejinga ken at ha pedang ki kuki bat ki mete. Kumba kalong minta ki pelit ki hab ban apara ya kinong rap ha kapor bekilet syek jaga rap jongki. Hadut minta keladon hadut arspak lai pun ki beri ki berayap. Katwe hajar chi spak lai pulai ligi yeng ki bela syak thang nak ada gajunya ken art ha Manipur. Uhek saipan jong ke India uratan tata laklat no ha kesni balang jong ke tayo. Badia kamet jong u on buat syua ha NCPA loan kebadan hanariman pot kena bagi pat ba kini oban ai kublai khat do ya u syua bandra syaka jaga thang hawali. Ka Sarkar Maharashtra kelapin mena bo lek buram ya kamet basa jong uratan kuma juliet yaki he Sarkar. Ka Maharashtra kelapin mena ru shisngi kum gesngi yambriu kum kadak kajing snowsi halo kajing klat no jong new he saipan blano sen yang shibon ya kari. Uratan ula klat no hakerta ke prapundos nam ha bridge candy hospital. Kijing snowlem syaka ying jong uratan kelato diki noilam jong kari baki noilam jong Jylla ba per. Ki pulit jangka government railway police ha Tripura kliyok kem arspak lai phundai ngut kinong Bangladesh ba ka prangut ki Rohingyas ki blatmu bandrung bian hapo pur usam jangka Tripura. Kini kijing ken kedai tang nadu unai lur haduk menta. Kijingwan tur kinong Bangladesh syok pur usam jangka India ke Jurbha di hadim beklami kijing ken at ke syirkai ha Bangladesh haduk ba ke Sheikh Asinaru ka habban petkrat dan laga jangkari. Ka Delhi High Court kelapin mi ya ke hukum baka nom ailat Satya ya ke Delhi University Students Union bakin nyo ya ki vote jangan dik election ke benang syudap tak hado bakin dadat ban pin khoi ya ki jabot jaban ki balang hakate ke university. Ka High Court kalaong belada ki dap ban pin khoi kan ailat ban nyo ya ki vote. Kini ke ying bishar kalaong ba keladon ke jingpinan kampisa ke syirkai hakinik election ki samla pulih bakla keren syai bakat bakim patla banweng ya ki poster ki jing tho akin ro ki jabo nak ada ke jing ya penjat penpra kanam syab banyo ya ki vote. Minta pak inya pai Syaki Khubor nak Kylleng kri ke Pyrthei. Ka Israel la hukum ya palat saulak ngut ki nong syong shnong ki besyang basa hakit ha jete jong ke Gaza Strip. Bagi dia ben mi no mar nagi jaga syong jaga sa jongki bagi dia ben let no syakit ha jete namar bakamut pan kruwet na phang no plan hakit ha jete namar bagi layo jingtep kebatik na bagi dan bongut ki sipai jong ka Hamas ki bari tengen hakit ha jete. Menteri Rang Bakdo ke Israel Benjamin Netanyahu pelekran dakafon baru Presiden United States Joe Biden banyakran halo ke jing yartma ke Iran ya ke Israel hakini kiniat sengi balalai. Kajing keran hapedeng jongki kerana kumbashi tengkenta AA. Biden kuat banyak keran buat Netanyahu dihadian bagi Israel kala berngem banhir thma haki cakap pelang umpenyang bagi nuclear plan jongki Iran. Ulakin tu ya ke Israel berada ke hir thma kela ya ke Iran kam dapat bangkita ya ke nuclear plan. Ukur tang Presiden jangka seng Republican United States Donald Trump ulapin bena berada unsyak jid ke Presiden jangka US untong yu Vivek Ramaswamy punsyong haka kedan kebahe haka Sarkar jong u. Vivek Ramaswamy udah ginong India belapin kre ban yakun yik election president ha US Hendrik Hamhadin ulakin randin no bat ulalit ban Krishan ya Utram. Utram ulaong bu kuat banyak tu lupa kakam ayu bu untung yu Vivek Hendrik ulaong bu kuat ban pin ibet ta kakam.
Ke Israel ke Vietnam ding menta sah Syria namar makra yo jingtip begidan gidikot ke Hezbollah ke besyang ri tingen menta ha Syria. Hakani ke jing Vietnam ding jang ke Israel wei pulit jang ke Syria ulah kelan yap kat bagi wei pat kelan mensau. Ke Israel kelakam bekladan kat tu keningun gidikot jang ke Hezbollah ke belayap hakani ke jing Vietnam ding jang ta. Kinong India ki besyang masa halos kila pediang buram yu minti rang bakdo ke India Narendra Modi hakapor buwan poi hanong ba Vientian jang galos. Kajing pediang jongki ya umudi kelong ke bak hampir namar bagade ke bak 4 Julai menuru ikinong ilam jang ke India habe kelit syabari hakabak la donru ke tem kaput bat kesyat kemen tenra jang inong India kum kesyat bihu bat kiweipan. Umudi ulet shalos banyashim benta hakajing lang jang Asian India Summit. Ikitu kilagi khubor hakimat kimat Khublei.